Gicajama kia munini wa president gucenjerio maabitha kia ugitiri nikio gitumite atongoria amwe meyumirie kuruta miario ya kugeria gucokaniriria president na munini wake. Seneta wa kaunti ya Machakos Agnes Kavindu augite he bata president Uhuru Kenyatta na munini wake William Ruto macokanirire niguo marikiririe itena riao na njira ya gitio, kwa sababu walianza vizuri wamalize vizuri. Nikiomba deputy president kwa unyenyekevu, nyenyekea tu, maana kunyenyekea si kwamba wewe haujui kile unafanya, lakini kunyenyekea ina faida zaidi ili mumalizie vizuri. Kavindu augete kuongerereka kwa njatũkano gatagati ka atongoria aya eri kwahota gutonyereria bururi irima-ini ria Rumena o riri urugari wa uteti uthiite na mbere na kwambatira bururi-ini. Mwena-ini wake mũmbunge wa Matungulu Stephen Mule nĩokĩrĩire munini wa president akiuga ona thengia wake kugucĩrĩria namba nene ya Kenya akienda makamuthura mwaka ũkĩte migendere yake ti mĩrũngĩrĩru. We cannot allow Kenyans to be deceived every year, year in, year out, and you expect to follow your ideology of bottom up. We have realized your ideology of bottom up is siphoning the money and the principles of Kenyans. Atongoria aya mararagia hindi ya mathiko ma Nathaniel Muiya na mutumia wake Ruth Muikali aria mari atungatiri a kanitha wa Salvation Army kaunti-ini ya Machakos. Handũ-ini ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.